Vidim se. Jel se vidite? Šmejem se. Mama, tata, dide, baba, nane, stric, tetka, batite me iz veš mašine. Drage moje, dragi svoji, evo nas opet u još jednom javljanju iz moga improviziranog studija B, improvizirano pokretno studija B. Zašto pokretni studio? Nešto malo poslije ćemo oko toga. Zašto ovaj vic na početku? Jer je usko povezan sa današnjom temom. Današnja tema je akvakardio trening. Ali zašto je ovaj vic povezan sa treningom, o tome ćemo poslije. Da se vratimo na naša ova dešavanja u zadnje vrijeme. Vidite malo kako sam opremio studio. Vjerni naši sponzori su tu uvijek. I nema kruha bez motike. U zdravom tijelu zdrav duh, drage moje, dragi svoji. Što se tiče, bilo je vaših poziva i to, ali moram ispričati šta se je desilo prije jednu. Odmah po izlasku prvog videa ležim ja onako kod kuće, spavam, zvoni telefon, vidim ja 00385, ko je u ovo doba? Kažem ja, halo, Bok? Rako, haj Bok, rako, šta je? Kaj Bok, jer ne prepoznaješ ko je? Ko je? Kaže, pa Renata. Koja Renata? Renata Sopek, gdje si vražice jedna, kak si me samo iznenadila poziv, nismo se mi čuli, ne pamtim ja sad to. I kaže, joj Pepi, koji si ti bedak, pa ti si stvarno ludak, mislim, nego ona to mi je rekla, ovako uživo nema šanse, nego tako mi imamo te svoje odnose i to. I kaže, kaže ona, čuj Pepi, odmah sam skužila da me tu kajlaš kak si skužila, kaže, stavio si Nutelicu dole, ti znaš da sam ja imala problema kad je vidim na 10 metara, da, znaš kad sam kod vas u Bosni nagazila na etiketicu od Nutelice, sjećaš se jedan ludak, rekao, sjećam vražice moje, kak se ne sjećam. Kaže, znaš da si mi morao voditi tamo da se bila kako kaže se nagazila, kak vi to kažete? Kaže, ma rekao, skrenula, šelula, ma nije, kaže, ima tu izraz rekao, nagrajisala, da, nagrajisala sam bila, pa si me po hođama vodao, pa smo na kraju mi je pomogla ona teta, kak se zove ono što si išao, pa išli smo kod nje da baca i one žlice i vilice i ono kad je bacila i svoju vilicu pa je zaboravila da treba samo da zavrti one žlice, vilice i tako. Uglavnom, kaže Pepi, tak mi je drago, pronašla sam se u tvom videu, ali opet si ludak, znaš kad si napravio, kaže to je cool, guba si, ko je guba? I kad ti si zaboravio, to je dobro, nešto ovako, onako, znaš. I tako, što se tiče još nekih stvari, prije što krenemo u vježbanje u današnju temu, da vam ispričam samo kako je došlo do promjene. Najvjerovatnije gubim sponzora Nutellu. Razgovarao sam s ovima iz Agrokomerca. Ja sam tražio da potpišem, za njih tražio 4 tegle, on nude 2. Tu smo u pregovorima, našli smo se sad, najvjerovatnije će to biti 2 tegle, ove obične veće tegle i jedna ona manja sa malo puno više žira. Žir je zakon. S ovima iz Nikea sam isto malo se zaključao, o tom to ću malo poslije, nego da pređemo na današnju našu temu.
Prije nego što išta radimo, šta je vražice moje, vražići svoji, vi bi ono sad kao malo odmah, hajmo vježbati, ne polako. Prije nego što pređemo na današnje vježbanje, danas ćemo da radimo skupinu ovih mišića, glutealnih mišića. Ko što se tiče, znači, radit ćemo musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius i musculus gluteus minimus. A vražice moje i vražići svoji, sad on kao joj gleda ovo, mi svi pratimo ove španske serije, a ovo nije španski. Zato nemojte ni googlet, nije boga španjolski, ovo je malo viša matematika. Znači, radit ćemo ove mišiće, glutealne mišiće, musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius i musculus gluteus minimus. To su mišići koji, musculus gluteus maximus je mišić koji po površini zauzima najveći dio mišićnog prostora, odnosno najveći je po svojoj površini. Za one koji ste znali, a za one koji niste, što ja mogu. Što se tiče toga, prelazimo nikad nemojte zaboraviti, prije svake vježbe počinje, znači, moramo se zagrijeti, pa moramo, ne odmah samo radimo, hop, to, ne, prvo se moramo zagrijeti. Zagrijavanje, dragi moji, se sastoji od toga, ja sam pokušavao malo vježbati na te programe i to, i nakon 3 dana vježbanja sam uspio sam napraviti ono zagrijavanje, da ja to sve vama mogu, ne znam onaj program za ubrzavanje. Ja sve mogu napraviti, ali nekako me ono košti. Tako da ću probati. Malo mi ne ide ovaj vaš najnoviji program, 6G+. Za te programske koncepcije, ali što se tiče toga, nemojte zaboraviti da prije svakog vježbanja se morate zagrijati i prije svakog vježbanja odraditi kompleks vježbi koji se sastoji od 10 do 12 vježbi minimalno i nemojte zapostaviti nikada najobaveznije, odnosno obavezno je da u tom vježbanju odradite trbušne mišiće i leđnu muskulaturu. Mislio sam ja malo da vam ne uzmam vrijeme ovo zagrijavanje da odradimo, ali ja sam jednom probao malo i ubrzani taj program i stisne telefon i da me nije sestra nazvala, odšao bi još dalje, ovako su me našli 3,5 km od kuće kad sam otišao. Tako da prelazimo na, bez hlajića se tu ne može, dragi moji, dragi svoji, u zdravom tijelu, u zdrav duh, nema kruha bez motike, bez hlajića, ne možeš ti bez hlajića. Ono što ćemo sada da uradimo je, kad smo već počeli pripremati da pređemo na glavni dio, je istezanje. Istezanje je jako bitno nakon vježbanja, odnosno nakon zagrijavanja pa i nakon vježbanja. I vi ćete znači sada uzeti sebi, upaliti neku laganu muziku, odnosno, i ja ću vam objasniti kako se to radi. Želeo je
Tako da je, najbitnije da se pretplatite i to bi bilo znači to što se tiče istezanja i onda prelazimo, drage moje vražice, moje vražići svoji, prelazimo na glavno vježbanje, da se vratimo studio, pokretni studio B. Zašto je pokretan? Zato što je u životu sve pokretno. Pokretan je i ovaj stol koji nam više neće trebati. Pošto prelazimo iz uspravnog položaja u ležeći pokretna slika, pokretni video zid, sve je pokretno. Ne smijemo skloniti zbog sponzora igre ljutnje. Današnja tema, dragi moje, dragi svoji, je aqua aerobik. Vježbajmo sa veš mašinom. Vježbajmo sa veš mašinom, zanimljive vježbe, aqua aerobik. Zašto aqua? Aqua. Sama riječ aqua, voda. Voda je ta koja pokreće i veš mašinu, a Boga mi i nas. Evo je. A Boga mi vaservagu. Znači, bez vode nema života. H2O, dva vodika, onaj tamo povezan, pa 135, 175 stepeni razmaka, ovaj malo više, ali sad voda, valencija, izdržavanje, koliko kineski zid ima, cigle, ko je vješao malter, koliko vješavaca očuva, viša matematika, tako da se nemojte previše sati zamarati. Što se tiče aqua aerobika, vježbajmo sa veš mašinom. Mislim, naravno, drage moje, dragi svoji, ne može se vježbati sa veš mašinom, ne vježba veš mašina, mi vježbamo, ali to je ona je kao tu nama. I onda, da se stavimo vježbavu uz veš mašinu, ovamo je šporet, vamo su ormar, ne možeš mi tako. Ispred veš mašine, ipak, nisam se možda dobro odrazio da pogledam ovdje koji će odraz u ogledalu, odraziti se. Znam da što sam mislio. Uglavnom, moje dragi svoji, prva vježba koju svi, za ovu vježbu nam neće trebati moje ove krasne papučice. Za prvu vježbu vam neće trebati nikakvi rekviziti, osim što ćete stati pred veš mašinu. Vježba se zove viđaj da nije šta ostalo od prošli put. Noge ćete položiti u širini kukova, svoje noge naravno. Kičmen je stup ravan, spustimo se, lijeva ruka okrene malo mašinu, nema ništa. Spustimo se, desna ruka u mašinu, nema ništa, i tako dok ne pregledate, dragi moje, dragi svoji, je li ostalo šta u mašini od prošli put. Postoji način provjeravanja sa još jednom vježbom koja je malo i zahtjevnija, Boga malo i opasnija, čuvajte se ove vježbe za u kući raditi. Vježba se zove, znači, magareći udarac, možete glavu zaburiti unutra, ali uvijek ovako morate, znači, raditi sa nogom, jer zeznuta je situacija, izolatorij čini čuda, svašta nama pada na ideje, pogotovo ako niste sami. Ali ova vježba koja se zove magareći izbačaj ili na engleskom magareći udarac je jako dobra vježba koju možete isto probati. Sljedeća vježba je da vidimo koliko ste zabrljali, odnosno izbrljali veša. Vježbica je jednostavna, znači spustite se dole, zavidite u korpu i kažete, aj majko mila. Hop, majko mila, šta ste vi ispravili? Majko, pogotovo gdje ima više familije. Znači vježba je za mišiće, kvadri, znam ja šta se ja mislio reći, ovaj ovdje mišić uvijek vuče ciglu, kvadriceps, kvadriceps. Znači, kad su sve to pregledali, uvijek ćete, gledajte uvijek da vam je korpa od veš mašine, što da je nije od veš mašine, da se možete više kretiti kao pravi domaćin, odnosno kao prave
domaćice, ja, kako vi volite štelati veš vražice moje, vražići svoji. Znači, približit ćete korpu, sljedeća vježba, približite korpu, čučanj, ubaciš veš, pregledaš, ovdje može biti doći do aerobnog i anaerobnog treninga, nema to veze sa Krebsovim ciklusom, anaerobno, to je kineski zid, bla bla bla, šuti Pepi. Može doći, primjer radi svega ima, može doći kad dođe red na čarape, prelazimo u anaerobni dio treninga, moramo znači zaustaviti disanje i odmaknuti se, jedna ruka naprijed i guramo čarapu. Jedna interesantna vježbica koja će se svima vama često desiti, drage moje, dragi svoji, je da nam uvijek fali po jedna čarapica, negdje je ostala ili je prošli put oprana, ostavite ovu vježba, legnete na bok da provjerite, more biti da je lijeva, a more biti da je desna. Ovo su dobre vježbe za aduktore mišića, musculus adductor brevis, musculus adductor longus, musculus adductor minimus i bla bla, opet Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee i ostala kompanija. Znači vježbica može biti da je desna, može biti da je lijeva. I obavezno ako vam ostalo negdje tamo iza, kaznite sebe sa pačim vodom, idete tražiti gdje ste ostavili čarapicu, vraćate se naravno, ako je niste našli, vraćate se zečijim skokovima do veškošine, akvakardio trening, ne zaboravite, je jako bitan u razvoju predškolske djece i staraca preko 86 godina. Dragi moji, drage svoje, može se tu desiti uvijek neki artikl koji će vam izazvati pažnju. Možete recimo pronaći komad zavisi, na brzinu ga prebaciti nazad, napraviti nešto od sebe, odplesati koji trbušni ples, da biste bili ovako lijepo građani kao ja, drage moje, dragi svoji. Nakon svega toga, odradili smo par interesantnih vježbica, dolazi do završnog dijela sata, gdje ćemo naravno opet napraviti istezanje. Istezanje se sastoji isto u laganoj muzici koju sad nećemo pustiti. I ono što je najbitnije, uvijek treba postojati neka igra na kraju da se završi, znači ovako ovaj dio koji ima znači ukućanje, ono što smo kupili svi sebi u određenim količinama, čak smo više sada svojoj istražnici dali malo više prida, malo više važnosti i poštovanja. Kup smo ove četveroslojne, možete napraviti sebi da podijelite svu količinu toalet papira na ukućane i igrate jednostavno bliže, bacite, ko bude bliži nosi ovom drugom, zato je tu i uvijek metar koji je obješen negdje tu kod nas, izvidite, ko bude, ne igra se do 10 i tako dalje, onaj ko odnese toalet papir, taj će uživati u smišljanju pjesmica, u WC-u, u učenju talijanskog spraška za veš, a Boga da onaj ko izgubi, kome ostane manje toalet papira, zabolit će ga ruke odvajajući listiće i tako dalje i tako dalje. Toliko, dragi moji, dragi moji, ne, nikad. Toliko u današnjem javljanju i za kraj samo još nešto da kažem, obećao sam u vezi, znači, sponzorstva, u velikom sam razgovoru sa potomcima Adi Dasslera, da pređem kod njih, ali ja sam od njih zahtijevao da ukoliko hoće da me sponzoriraju, nisam ni ja, pa rekao, neš ti meni, veli onaj meni, Herbaj Rektarević, počeo meni ovako, onako, samo vamo, rekao, no, rekao, nećemo se tako sigrati. Kažem ja njemu, rekao, ono što ja zahtijevam od vas je da ovaj znak bude ovako napravljen, to ste vi sigurno primijetili, vražice moje, vražić moj,
Jer ja najviše volim, vježbe tu dozdo ove vježbe i tamo vamo i onda hoće da se to vidi, da tako i vi vidite vražice moje, vražići svoje. Da i vi vidite ovaj znak kako treba, ja najviše Boga molim leći pa radi vježbe, to nema. A nema kruha bez motike. U zdravom tijelu, zdrav duh. Uglavnom, mi smo došli do toga, sad je samo još jedan manji problem, oko toga sponzorstva je taj što bit će onda Slovan. I Slovan naopako, kaže meni ovaj Njemac, Pepi Hervajtarević, sve je, veli Bogam, dobro, sve se možemo dogovoriti. Jedino kad to bude išlo naopako, pisat će, kaže, Sadida iz nekog određenog ugla. Kad ono normalno stojiš. Poruku šta piše, ma veli nisam ja neki nacionalist, ali nekako mi to vuče na vaše ime, kaže, Sadida, znaš to. Pa eto mislim, nadam se da ćemo i to nekako, što se toga tiče, izgurati. Drage moje, dragi svoji, prije nego što završimo moje javljanje, do sljedećeg javljanja, naravno, ako Bog da, u zdravom tijelu, u zdravom duhu, nema kruha bez motike. Hoću da vam kažem, ono što je jako bitno u vježbanju, da sad ću citirati jednu svoju kolegicu na brzinu, u stvari uzet ću nešto što ona meni rekla, ali malo ću ja to na svoj način obraniti. Svi mi nešto letimo, žurimo i samo forsiramo ovaj musculus gluteus, odnosno, kaže, nije Balkanci tipični, kad vi ovi sine vide, nije nešto u faci, ali ima dobar stražnicu ili vidi onog dečka, nema baš nešto sve, ali stražnicu i sad mi samo pumpamo, zapostavljamo ove aduktore, radimo samo gluteus i samo nas musculus gluteus maximus, minimus, medius, maximus najviše zanima u životu, ovo ono, ali dragi moji, nemojte zaboraviti da uz vježbanje morate uporedo razvijeti, uz vježbanje jedne grupacije, proporcionalno morate razvijeti i grupe drugih predmeta, grupe drugih mišića, odnosno razvijeti se kako fizički, tako i intelektualno, pokretu je sve, tako i vi trebate biti u skladu sa prirodom i društvom. I ako budemo zapostavljali, odnosno budemo samo forsirali jednu grupaciju mišića, odnosno stražnicu, a sve ostalo zapostavljamo i ako budemo samo gledali u tome neku vrijednost kao ono to i ništa više, onda ćemo, nažalost, drage moje, dragi svoji, biti čitav život osuđeni na to da provodimo vrijeme i razgovaramo samo sa dupetom. Toliko, dragi moji, dragi moji, sad vi palite sebi laganu muziku i ja odlazim, ali još vi niste ugasili još ovaj video i sad ja polako idem, znaš, a vi sebi i još sam tu, i još sam tu, i još sam tu, i još sam tu, a gdje si preplate?